Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masa'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masa'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masa'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masa'allah la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabatan kaula muljaaki, para alim ulama, para guru ngaji, utamaipun guru abdi nestaja salana semurja Ki Haji Saifuddin Syam, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah, para tokoh masyarakat, jukenan rombongan dari Membelai Pria, utamaipun Bapak Kepala Desa Duku Timur Haji Lutfianto, saya sempat hadir ada sebangken saya juga beten kaula muljaaki. Hadirin para undangan, saya sempat hadir juga ada samangken saya juga beten kaula muljaaki. Ngireng pertama-tama kita ngaturaki puji syukur da Allah Subhanahu wa taala kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadima peten karustaja bisa tapangki dengan keadaan sehat wal afiyah dalam rangka norok nyakseen pernikahan epon Abiratul Hidayah potre bini epon Bapak Supyan Hadi sareng Ibu Heni Erawati Duko Timur Kecamatan Larangan, sareng bekal epon Sunaidi potre epon Bapak Sulamin almarhum sareng Ibu Najiah almarhumah Desa Pamoroh Kecamatan Kadur. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sahabatan kaula muljaaki, kaangku lebih singkat acara peten kaula pada apaning oning susunan acara si berlangsung ada samangken EKBT sareng acara pertama ingki kadito pembukaan bi suratul Fatihah lanjut aki sareng pamawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara kedua yang kak dinto prosesi akdun nikah tor lanjut aki sareng pamawasan sholawat qiyam. Acara seterusnya yang kak dinto pamasraan dari Membelai Putra sedeki juga lanjut aki sareng penerimaan sejukenan berlangsung mau idhah hasanah tor acara kak dinto deki akhirnya sareng pamawasan doa. Kaangkui acara pertama yang kita dinto pembukaan bi suratul Fatihah peten kaula nyoon kesian epon saleran semulja Ustadz Muhammad Adnan Syam tor acara kak dinto deki lanjut aki sareng pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti isabayaki sareng sana semulja Muhammad Fahmi Az-Siddiqi. Acara seterusnya yang kita dinto prosesi akdun nikah saya deki berdik lanjut aki sareng salawat qiyam saya diiringi sareng hadrah Barakatul Usman pimpinan Haji Abdul Waris. Untuk prosesi akdun nikah puten kaula pasrah sepenuhnya dan petugas dari KUA Kecamatan Larangan. Acara selanjutnya epon ingki kadinto pemasrahan dari Membelai Pria tor lanjut lagi sareng penerimaan dari mempelai wanita secukan erangkai sareng ma'idhah hasanah. Kaangkui pemasraan peten kaula ngaturaki dak sareng semurja Ustadz Muhammad Farid dari rombongan Membelai Pria tor penerimaan sareng mau'idhah hasanah abdi ngaturaki dak sareng semurja Ki Haji Saifuddin Syam. Sekadinto susunan acara si ampun lestari kita laksanakan bersama. Akhir pematur di puten kaula nyoon maaf atas kelepotan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.